Siyabulele bekho bahambileyo, amen. Sometimes alo ushumayela abanye bathi andiyifundi lento, bengezange uzova lento mna, amen. Bengezange uzova lento, bendifuna uzondixelela ukuthi everyone kumele andithathele phezulu. Hayi ukuthi mna ndibathathele kanjani abanye abantu, amen. So ndiyabulela ngathi abantu basabuyile, siyabulela kakhulu ke. Njengoba umfundisi betshilo ukuthi sikwazi ukuncokola lapha ngaphandle, sike saba nencoko nje ezimnandi. Ezinye sodila nazo, eminye imibuzo eyavela lapha phandle ebalulekileyo, amen, ngobuhlobo obubalulekileyo, ngobuhlobo belizwi okanye ngobuhlobo ngokukaNkulunkulu. Ibalulekile itopic bazalwane yobuhlobo, yobungani, butswale okanye friends, biblical friendship ibalulekile. Nkulumo engicela siyayazi isininzi sethu ithi when days are dark, ndizoqala le inkulumo ndingathanda ukuthi when days are dark, see which friends are true. When days are dark, which friend are you? When days are dark, see which friends are true. When days are dark, see which friend are you. Amen bazalwane. Ibalulekile because siye siyikhulume lento sonke singama victims. Sonke kusithe sivele okubi, sonke kusithe abantu abangezanga kuthi. Asiyikhulumi lento sithi when days were dark for my friend, I was not there. I was one of those ebebe ngekho abenze kwaba few. Siqala abazalwane, ndiyafuna ukuthi sihlolisise ilist yabahlobo esinayo. Mhlambe ukuthi kuphela inkonzo kube khona esebesuka kwicategory yokuthi ngabangani, kuthiwe ngabantu nje endibaziyo. Ngabantu nje endibaziyo. Uthi omnye mayebhala ngayo indaba lobungani uthi uyifanisa nojikelele ngqu abathathu. Ujikelele wokuqala uthetha ngama acquaintances, ujikelele ongaphakathi kwalowo athetha ngama casual friends, then ujikelele omncinci la ngaphakathi azothetha ngama friends. Uthi kulo circle leyo kuyajampa khona abaqala bengama acquaintance, badlule bangaba ngama casual friends, badlule bazoba ngama friends indeed. Kukhona abaqala bengaphakathi kwi-circle bengama friends, kodwa emva kwelixesha sebengama acquaintances. Ibalulekile ukuthi sihlole ukuthi abahlobo esithi sinabo ngabahlobo na. Mawusengxakini uyabacinga ubafonela. Mawuthwele ubunzima uyacinga ubaxelela. Mawuva okumnandi ubhiyoza uyacinga ukubazisa. Balwe bazana sibheke ukuthi kwilist yethu yabantu esithi ngabahlobo na. Ukwedlula lapho kwilist esithi ngabahlobo kubalulekile ukuthi singabahlobo nakubo. When last have you prayed for those people you say they are your friends? Ugqibele nini ukubachecka, ugqibele ubafonela, ugqibele ubavizitela, ugqibele nini even ukubatexta. Futhi bazana ndiyafuna saqala ukubheka lapho ukuthi sibheke kwilist yethu kubangani bakho bahluke kangakanani na. Bahluke kangakanani na. How diverse is your friendship? Bahluke kangakanani na. Ibalulekile lonto bazalwane because isininzi sethu abahlobo esinabo singabahlobo nabo ngenxa yama hobbies, not ngenxa yokukholwa. Ngenxa yezinto ezincinci, not ngenxa yezinto ezinkulu. Ngenxa yezinto ezisecaleni, hayi ngenxa yezinto ezibalulekileyo ekuzisisekelo. Kangokuba if besingabuza abaninzi bethu, kubahlobo bakho bangapha bakushiya nge-30 years. Unabo yini abahlobo bakushiya nge-30 years? Kubahlobo bakho unabo yini abahlobo abahlukileyo kuwe kwinto enizithandayo, kuma hobbies nama interests? Unabo yini abahlobo abahlukileyo kuwe kwinto ezinjalo? Ndizama ukuthini bazalwane? Ndizama ukuthi ubuhlobo babaKristu
bekumele akuchazeki njengobuhlobo babantu belizwe. Ubuhlobo babazalwane bekumele kushiya isimanga sevangeli ukuthi abantu abakanje bangabahlobo kanjani. I-CEO ingumhlobo njani nemaid. Uprofessor ungumhlobo njani negardener. Umlungu ungumhlobo njani nomuntu omnyama. Umakhulu ungumhlobo njani neteenager. Bekumele sima nalento ilizwe kumele sishana lo mbuzo ukuthi kanjani. Umuntu othanda outdoor activities ungumhlobo njani nomuntu ongazithandiyo at all. Impendulo bazalwane if siyinika ngolizwe kumele sithi into esihlanganisayo nguKristu and inkulu kwedlula zonke lezo zinto. uKristu mkhulu kwedlula iminyaka. Ndingakwazi ukuvana nomakhulu notata omkhulu ngenxa yokuthi into esifanisayo, into phakathi kwethu inkulu kwedlula iminyaka. Angangumhlobo wami emdala. But into engiphatha ubuhlungu ebandleni kungamagroup achazekayo ngokwelizwe. Kunamagroup angadingi ivangeli. Kunamagroup angaveziyo ubunye obuziswa ivangeli. Kunamagroup esaziyo ukuthi laba bahlangene ngenxa ukuthi bathanda ifashion. Laba bahlangene ngenxa ukuthi baya ku-University A1 bafunda i-course A1. Laba bahlangene ngenxa ukuthi bahlala kwindawo eyi-1 bangomakhelwane. Laba bahlangene ukuthi ngamaXhosa amabini asuka leko Tabankulu. Ubuhlobo bethu mabuchazeka bufana ncince nobelizwe bazalwane, ivangeli ayikawenza umsebenzi ekumele wenze. Ibandla bekumele yona into imangazayo emhlabeni ukuthi kanjani, how, this is impossible. It cannot be that a professor can be friends with a first year student. It cannot even be that uprofessor umhlobo nomuntu ongazange eqede nomatriki kodwa abantu bayahloniphana bayathandana kunobunye obungachazekiyo mawubuza bathi nguJesu. Tsho njalo ingoma eSuthu uthi halimputsa tshepo yaka gitlari kisiba khona mosefyu ngapha. Sizama ukuthini bazalwane siqala lapha sithi ibaluleke kakhulu indaba yobuhlobo babazalwane because ifakaza ngevangeli. uJesu incwadi kaJohn chapter 13 uthi ayibeke usobala ukuthi nansi indlela ilizwe elizokwazi elizondazi ngenxa ukuthi nithandana. Bazalwane kumele ishiya i-question mark ubuhlobo babazalwane. Bekumele kushiya i-question mark bazalwane ubuhlobo bethu. Ndiyakubuza sisazoqala ukuthi xa ujonga ilist yobuhlobo bakho buhluke kangakanani na? Ingaba into enifanisayo yinto ilizwe elingayiqonda na okanye ilizwe elingeliyiqonde ofithi nguJesu Kristu? Yakhumbula le goli kufike abanye abazalwane base-America bemangazwe bebona omnye umfundisi omfundisi lowo umfana lo mfundisi usemncane. Bemangala eyokwenza ivisit lo mfundisi, eyokwenza ivisit uyoyenza nogogo omdala, gogo is in 70s. Bemangala bebebuka indlela abancokola ngayo, bebethola ukuthi laba bantu is not ukuthi baya pretend ukuba sifikile sisuka America, laba bantu bayazana. Into ayibamangaza kakhulu is because ugogo libhulu, umfana lo ngumuntu omnyama. Bathi into esiyivayo eAmerica ngeSouth Africa kungathi nje kuvuka kubula umlungu. Ngathi mawuvuka nje uye eSpa, uvuka udlula umlungu nje engena eminyango uyambulala uthi yena ufuna lapha eSpa. Uthi isimanga sezimanga mayefika ebona ubunye, ebuze intoni enza kanti, intoni engahlanganisa abantu abahluke ngolhlobo, bahluke kwi-background, bahluke kwi-color, bahluke kwi-race, bahluke kwi-language, bahluke kwiminyaka, intoni ebenza babe nokuvana kulolu hlobo, and impendulo inye nguJesu. uJesu memkhulu kubudlelwano bethu, zonke ezinye into zibancinci. Ngiyafuna abazalwane sesibhekile ukuthi iBhayibhile iveza ubuhlobo ukuthi kumele kube njani.
ukuthi kuwesisigaba esikuso ngoku sibheke ngokuthi uma ngiyayikholwa, uma lokhu bukusho kuliqiniso, uma ngempela iBhayibheli iyakuveza kusobala ukuthi ubudlelwano okanye ubuhlobo obububo kumele buqhubeke, kumele kube neqiniso kwindlela okululeka ngako, kumele kube nokuhamba zombili indlela, ungabikho calanye, kumele kube nothando oluzinikelayo, kumele kube nobungcwele nomthelela ongcwele. If konke lokhu liqiniso mfundisi, ndenza njani ke? Where do I start? I know ndithi into ekumele ibe khona leyo, kodwa ngeke ndizikhohlise ukuthi uyothola ukuthi nje very few of us are asking that question. Ilishwa endibanalo even shumayela kwelami ibandla sometimes ukosaba ukuthi how many are listening? Baninzi abakhona, baninzi abahlele ezitulweni, but how many are really listening? How many abazoyithatha lento yaze besithi umfundisi ukhoza balwe naye ukuthi at least mina kungcono umuntu ozoma athi mfundisi ndikuvile but andiyikholwa. Ubhetere lo muntu kum than abazothi siyabonga mfundisi yo liqiniso leli kodwa meyephuma phaya kuyafana. You are as worst a friend as you came to the conference. Ndiyanqwena ukuthi ngakhona ababuza ukuthi ndingenza njani. Yathi incwadi ezenzo chapter 2 makushumayela izwi uPetro bayabuza basenze njani. Ngizophendula laba bathi senze njani. Zobheka abazalwane izinyathelo zokwenza ubuhlobo. Izinyathelo ongazithatha zokwenza ubuhlobo. Imizamo ongayiqala ukwenza ubuhlobo. Steps you may take. Into ezibalulekileyo mawuthiwa uzoqala ukuba serious ngobuhlobo. Okwesibini sobheka sizama isiZulu bazalwane uba nisiwe Eastern Cape uzosiza isiZulu sami siqine kakhulu lingoshi. Ndingena deep kwisiZulu ngoku. Okwesibini sobheka izingqinamba. Izingqinamba kubuhlobo. Amen. Aqala ulivela ogama ngomfowethu uCekwane shumela le empangeni ithi yini ingqinamba ngoku. Ngicabanga ukuthi ukudla lokho ukuthi amaZulu yini la idlala. Kuthi bazalwane sibhekene nezingqinamba nithi andiboni nezingqinamba eyi1 mina. Amen. Kodwa I hope ngilapply kahle namhlanje izingqinamba or hindrances to biblical friendship. Bakhona abangafaka uzilapply kahle bazalwane ngiyaqhubeki kanti nilahlekile. Bethi sibhalela khona uShoyi 1. Hallelujah. Amen. Izingqinamba kubuhlobo, hindrances to biblical friendship. Okwesithathu bazalwane sophendula imibuzo engicabanga ukuthi ikhona ngabo ubuhlobo, some objections ezingakhona ngabo ubuhlobo belizwi. Imibuzo soyibheka bazalwane ubuhlobo nabantu abangakholwayo, ubuhlobo nabantu ababulili obuhlukile nawe konke. So uzama ukuphendula lo mibuzo before sivale. Kodwa ngeke ngiyiphendule yonke nizoshiyela abefundisi because kusene Q&A. Amen. Nanizophosa nje into ezinzima ezokuxaka, wena mazukuxaka uzibuze kubafundisi kwi-Q&A. Ungayibuzi kuma uyibuze kubo nje abafundisi uzophosa into ezinzima bona bazoziphendula. Amen. Basibheke bazalwane izinyathelo or imizamo ongayenza ukwenza ubuhlobo obububo. And lobu hlobo bazalwane sazoyiphinda le ndaba ukuthi andithethi njengabantu abasingile abalungisela ukuthi bazoyoshada kungekudalanga. Ndithetha ngawo wonke umzalwane. Ndithetha ngabatshadile bengatshatanga, ndithetha ngabadivosileyo, ndithetha ngabasingile, ndithetha ngabashonelwayo, ndithetha ngabangaze bashate, ndithetha ngawo wonke umuntu othi ungumzalwane. Ubuhlobo bubalulekile. Friendship is essential. But of course siqinisa kakhulu kwama-singles because it's a singles conference. Amen. Ndithandile makuthi ukuthi kwi-singleness bekumele awulindanga. It's not a waiting station mesithi umfundisi ukhoza. You should be establishing friendships in singleness. Sisikhathi sokuthi ubeke izisekelo zobuhlobo obububo. Lilo ixesha eli so that uyovuna mawuthi ushadile uvune izithelo zobuhlobo obuqale usesingile. Ungenza njani bazalwane mawuthi ufuna ukuba nguye lo mhlobo wenene, umhlobo wenene? Oqala bazalwane phenduka ukholwe. Oqala phenduka ukholwe. Ngizama ukuthi bazalwane until ukholwe abukho ubuhlobo ongaba nabo.
Until ukholwe akukho ubuhlobo ongakwazi ube nawo. Soze ube ngumhlobo wenene ungazani noYesu. Why ngisho njalo? Bazalwane, ubuhlobo buzoba nesono, uzodila njani nesono wena ungazani noJesu? Ubuhlobo buzokuphoxa, uzodila njani nempoxo ungazani noJesu? Uzoxolela njani wena ungaxolelwanga? Ubuhlobo zona bunzima, budinga amandla moya ongcwele, wena uzowathola kulo mandla ungakholwanga. Ubuhlobo bunzima budinga uYesu asibuse inhliziyo zethu ezithanda okubi, azibuse uYesu ukubusa njani ungakholwanga. Bazalwane, ngifuna ukukhohlisa, if uzohamba ungakholwa kuYesu, your attempts to friendship are useless. At best, bazalwane, ukuzama ukuyothobela umthetho ngenyama soze imvuyise uThixo lonto. Ncwadi yamaHebhere chapter 11 verse 6 uyibeka ngosobala ukuthi akukho ukumthokozisa, ukumkholisa, akumvuyisa uThixo ngaphandle kokholo. Romans 8 verse 7 and 8 uthi umuntu osenyameni akamvuyisi uThixo, inene akamthobela umthetho wakhe futhi akafuni ukuthobela umthetho wakhe. Xa ungakholwa uthi uyozama uhlobo, uzobuzama ngenjongo ezibolileyo, hayi injongo ezivuyisa uThixo. Mhlawumbe uzobuzama ukuthi thina sokuncoma ukuthi hey, what a friend you are. Ngifuna nokuthi sihambe umgama. Mangazani noJesu soze ube ngumhlobo. Zonke lento zishoyo zifile, ziphuphile kuwe, soze zisize lutho. Soze zisize lutho. You can't be godly without having the God man in your heart. Awukwazi ukuba ngcwele bazalwane ungasindiswanga. uYesu akangcwelisa abantu angabasindisanga. Umoya ongcwele akangcwelisi abantu engabasindisanga. That never happens. There's no one who's sanctified who is not saved. Bazalwane, leyo ndinomona ngayo. Igugu lokungcweliswa, i-sanctification, ndinomona ngayo. Ayinikwa abantu abangasindiswanga. It's only for the saved. If uhamba ungakholwa, ureject uYesu uqobo, iBhayibheli linika igunya ukuthi ndikufanise nengulube ethatha ephele ifake kuyo impumulo yayo. You are taking something precious, amaqiniso eBhayibheli, but afika kuwe useyingulube ungashintshanga. NgesiXhosa useyibhokhwe kodwa ufuna uboya begusha. Amen. In other words, bazalwane, ufikile namhlanje la ubuza mhlawumbe kwi-singles conference, mhlawumbe wena ubuzela umshado. Uzele nje uzozingela umshado, uvile ukuthi ofika osisi lapha, wena wazi wanxiba isuti yakho waswenka, wafaka iperfume yakho leya entswempu, uthi osisi mawubanika ihug, uzogcina sohamba nenamba eziyi-5. Hey bhuti wami, if awukholwa, it's useless. Ndiyabakhuza osisi bami, ningashadi ibhokhwe. Lesikanyala pudi, ningashadi ibhokhwe, imbuzi. Imbuzi bizofuna umshado kodwa reject uJesu mayihambe ishaywe lipani. Amen. Elimnandi ipani lomzalwane because ipani lomzalwane lithi uyamazi yini uJesu? Uyamazi Nkosi? Athi hayi bendifuna yakho inamba. Ibuzi uyayazi inamba kaJesu yona. Athi xa uthathe kaJesu inamba, athi ithini inamba kaJesu? Athi ngu3:16, John 3:16. Athi izibhale phansi inamba kaJesu, John 3:16. Kodwa uma ungamtholi kuleyo, umthole kuyi-Ephesians chapter 2. Chapter 2 verse 8. We are saved by grace. Amen bazalwane. Sizama ukuthini? Akukho ubuhlobo ngaphandle kokukholwa. Akukho ubuhlobo. Number 2 bazalwane, uma sothatha amanyathelo kubo ubukholwa, uyakholwa ke ngokwezana noKristu, umntwana kaNkulunkulu, umoya ongcwele uyaphila kuwe, umlandela uJesu, umfundi wakhe, umntwana kubukumkani, ukholiwe uphendukile. Wena wenza njani ke manje ukuthi nawe ube ngumhlobo ngokwelizwi? Lokuqala bazalwane, khula kubungcwele. Khula kubungcwele. Manje khula kubungcwele bazalwane, ndithi khula kwivangeli.
Khula ukuqonda ivangeli. Khula ukuqonda uYesu, ubuntu bakhe nomsebenzi wakhe. Khula uku-appreciate umsebenzi kaKristu. Khula ukuqonda ukuhlengwa nguKristu. Ukhula ukumphilela uKristu, khula ukumesaba uKristu, ukuze ube ngumhlobo onguye kwabanye abantu, yiba ngulowo okhula kubungcwele. We need godly friends. You are useless friends if awuzami ukuba ngcwele. If umusa kaNkulunkulu akakuthinti ube ngcwele. Bazalwane, I would rather have only 5 people abazama ukuba ngabahlobo if the rest bazokuzama apart from uKristu, apart from ivangeli and apart from ubungcwele. I would rather have just 1 godly friend than 100 ungodly friends. Bazalwane, sidinga ukukhula kuKristu. Masikhula kuKristu, ukukhula ubuhlakani bethu, ukukhula indlela esicinga ngayo, ukukhula indlela esibuka ngayo ilizwe, ukukhula indlela esithatha ngayo izinto. Masikhula kuKristu, siyakhula ukuqonda ukuthi kuyedlula komhlaba, akuphelelanga lapha. So nobuhlobo bethu, ubuhlobo obukhumbuzanayo ukuthi kuyedlula lapha. Obunye ubuhlobo bethu bazalwane, ubuhlobo ngathi siphelele lapha. The way we are friends to others, it's as if this is the only life, there is no life to come. Bazalwane, if sizoba ngabahlobo abakahle kwabanye and uNkulunkulu athokozayo ngabo, kumele thina uqobo sikhule kubungcwele. Bazalwane, impilo ayitheleli kodwa ukugula kuyathelela. Isono siyathelela. 1 Corinthians chapter 5 ibeka ngokusobala ukuthi anazi na ukuthi izama leyi-1 liyabolisa amanye. A little leaven leavens the whole dough. Amen. Usually bazalwane siyakhuzana ukuthi qaphela influence yabantu ababi. Bazalwane masibuye, qaphela wena ukuthi ungabi influence embi kwabantu. Imagine so uma kwisihlalo sokwahlulelwa seyemile uNkulunkulu ekubuza, how were you? What influences were you kubangani bakho? Imagine sebevela abangani bakho bethi ndaqala ukwenza lento imbi ndayibona kubani. Bazali, imagine sekusho abantwana bakho bethi ndinje ndabona kumzali. Of course excuse nabanayo nawazoma phambi kaNkulunkulu, kodwa umthelela esibe nawo kuwo uNkulunkulu uzosibuza. Bazalwane, are you growing in godliness? If you are not, don't befriend anyone. You are a danger. Kunabantu ebekumele siyabakhuza ukuthi qaphela before ube ngumngani wabantu wena uyingozi because awufuni ukukhula kubungcwele. Abantu abathanda isono bayingozi bazalwane. Unobuhlobo obunjani efika omyedlongo unembeze, umdlu unembeze ngesono, befika kuwe umthela amanzi uthi akho that serious. Uyafika bekuyi-16 December udakiwe, ebedakwe manzi iyamdla ekuseni, iyamdla even ebhabha uza kuzo ucela, mngani wami ndenze into embi phambi kaNkulunkulu, ndenze into embi. Uyafika wena uthi, hayi at least it was occasional mngani wami. Nami once in a while makuyi-birthday nje ndidakwe nje, but yenzeka nje once in a while. Ungumhlobo onjani na? Hayi nje ukuthi unabahlobo abanjani, uyakhula kubungcwele na? If awukhuli kubungcwele, ungamele ukuthi ukhulisa abangani wena. Uyingozi kubo. Bazalwane, if uzokhula ukuthi sibe ngabangani uThixo afuna sibe babo, kumele kwathina kuqala ubuhlobo bethu noThixo bube right. Incwadi kaJames iyakhuza ngobuhlobo belizwe. Ithi awazi na ukuthi lo ozithathela kubuhlobo belizwe uzenza isitha kuNkulunkulu. We don't want to befriend enemies of God, bazalwane. Umuntu othanda ilizwe bekumele siyamqapha singabazalwane ubuhlobo bakhe because akangomhlobo kaThixo kuqala. Xesha elininzi sihleka nezitha zikaThixo. Abanye abangani bethu bathanda ilizwe siyaba-understanda ukuthi hey lo bhuti usoloko every day utshintsha amajini. Uthi uyasibalisela ukuthi mina ne-collection yamajini ayi-100 ndifuna ukuya ku-2000, that's my aim. Nathi sithi yo esiyakwazi wena, that's worldliness.
Kunabantu abasokolayo ebandleni, yena ufuna ukuyofika ku-2,000 wamajini. That's worldliness. But thina siyathula. While that person is living in worldliness, what type of friend are you? Bazalwane, if uzokhula kuba ngabahlobo uThixo afuna sibe babo, kumele sikhule kubungcwele. Kumele sikhule ukuqonda ukuthi uYesu wenzeni. uYesu ungubani? Simbona uYesu engumhlengi, simbona uYesu eyinkosi, simbona uYesu engumsindisi, simbona uYesu engumalusi olungileyo, simbona uYesu engumpriest omkhulu, simbona uYesu eyimvana, sibona igazi lakhe, umsebenzi walo, sibona ukulunga kwakhe uYesu. Sikhule kubungcwele through ivangeli. If sokhula kubungcwele, if sokhula kubuhlobo obububo bazalwane, okwesithathu kumele sikhule ngokuthi sibe nenjongo yabo ubuhlobo. We must be intentional, kumele sibe nenjongo yabo, akuzenzeki accidentally ubuhlobo obububo. Kumele sibe nenjongo, kumele ube nenjongo. Even usiza Sunday, God, I'm praying even on Saturday, open a door to be a friend to someone. Abanye bethu asingobahlobo abaright because asinayo injongo kwasekuqaleni yokuthi sibe ngabahlobo. Asiboni ke ngoku noba ngadlula 10 years singengobahlobo kubantu, asiboni because we never aimed for it. Ndiyathokoza ufike ebandleni wazi ukuthi noba kufika umuntu ongakholwayo kukhona abantu abazoma-approacha bengathunywanga ukuthi bambuze ukuthi ungubani, bazise ivangeli kuye. Makhona ojoyinayo abelilungu lebandla, umzalwane abelilungu lebandla, uyintokozo ukwazi ukuthi akukho ma-clicks ebandleni ekuzoba nzima ukungena kuwo, ukupenetrate kuwo, amaqela athile ekunzima ukungena. Uyintokozo ukwazi ukuthi ibandla kuzofika abantu abayi-20 bazomamkela bafuna ukumazi lo mzalwane. Because banenjongo. Sizanifu soba ngabahlobo abababo ngokwe eBhayibhile kumele kube nemizamo esiyenzayo. It takes effort. It takes effort bazalwane. It takes injongo, it takes effort. Ithetha ukuzama ukuze sikwazi ube ngalaba hlobo uNkulunkulu afuna sibe ngabo. Ithatha isikhathi mayithatha effort bazalwane. Friendship ithatha ixesha, ayakhiwa ngosuku ukuthi ngoku njengoba umfundisi ukhoze bethe sibuza nemibuzo emithathu afa siyiqedile lo mbuzo, now you are my best friend, ongumhlobo wami. It takes time. Singabe siyo-update i-status bazalwane sithi I now have gained 50 friends. It takes time. Ithatha ixesha. Ithatha ukuzinike ixesha. Ithatha ukuthi ukwazi ukubeka sometimes ixesha lokuthi ndizoyombona. Ithatha ixesha lokuthi ndimfonele. Ithatha ixesha ukuthi ndimcheke. Ubuhlobo bazalwane abulindi kube khona imeko embi, uyakhangelana kungekho into imoshakeleyo, uthola nje phone call ethi nje umngane wakho nobe ndikukoba nje. Abanye bethu sifuna nje makunesizathu kuphela, mfuna umngane wakho uyazi ikhona into ayifunayo. Manifonelwa nguye ikhona into ayifunayo, ufunani? Ubuhlobo bazalwane udinga imizamo, udinga ixesha, bazalwane budinga izinto eziphathekayo. Butya kwinto onayo ubuhlobo. Incwadi kaJames usinika umzekelo lapho apho kufikayo umuntu olambileyo, osweleyo, ongenayo into yokugqoka, afika umngane wakhe athini bazalwane? Hamba ubuzisekile, kodwa ngamniki lokho akudingayo. Khona obusiseka, abahlobo esibabiza obusiseka, bathi ubusisekile. Ungafika udinga isonka, ubusisekile. They will never sacrifice, abadedeli lutho. Umngane wabo angazophora inhliziyo athi udinga okuthile, bazothi zokukhulekela, ubusisekile. Uyafika apha ebandleni ngumfundi uthi udinga nje registration, udinga ukuregister esikolweni, uyokhuleka ibeke kubulletin, ubusisekile. Anibafuna obusiseka, uyolamba nobusiseka. Amen. Uzogodola uyothola inyumoniya, umuntu esithi ubusiseka abegqoka ijacket eziyi-3.
Kuba khona uhamba ubusisiwe. Bazalwane, idinga kube khona esikudedelayo kuthi. Idinga imizi yethu ukuze sibe ngabahlobo abababo, siyivule imizi yethu. Idinga ukuthi singene epaketheni kwimali yethu, kube nguwe othi ngizosikhupha le student to have coffee with this student every month. I will, as a big sister, go and travel to university, ndiyoba ne-coffee with this student because ngumzalwane, ngudadewethu, ngumngani wami. I will have coffee with them every month and I will never ask them to pay. Yamangaza abanye bafuna ukusplit ibill ne-student. Uyasebenza, mase kubhatala sekubheka islip, uthatha ifone. Maku-300, 150, 150, uzoyibhatala njani? Bazalwane, if ubuhlobo buzokwenzeka, kuzodinga ukuthi sisebenze even esinako. Bazalwane, izodinga ukuthi masingene nakuthi sibosisi, izodinga sometimes ukubheka